Wakali asepare kogenda yanchure. Keroka asamagacha Cooperative Bank egoroba entangani. Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani. Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari Migori. Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani. Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako. Voigo e branch ya Borabu ejuego toka Eyemo Kijauri. Erio kwerikia ni goganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Amario yaragire Ensa Eyemo yabono maragobenga kena ngo kwaligania SMS yamangana magia yaro kumanyigati yali togende to kwaligane boigo nali twabere to kwaligania kurwa samambia yarenge ntambe aseli tukariga ali jumuye aseli bwanya ko sansamuranira na okumanyibu nabaliki baito babere bako yasangereria kuro chingongo chonsi ime na isiko yorogongo rwo gusyo moncho muligeria Anyirebuna niko murobuli boko chiko soa aso wakanere kadi nya imanyikate buna shifa ora chiko cha kemero mabene ko cha kirumu tinyo gatatu mwako yega eyema egajo chiko tuguterara mangana rengete NHF na boyiko shif nigera chiko nyara ko konya ngasa mangana yo wakanera asense melian ye kadi nya gitari nyirebuna ase kadi yo niko wana watu wakana siringi chimi isato gekarangani woni chimi isano Aiche barichi wakanwa ase kadi ya NHF na boigo bali bwate miaka 25 na bogo chaka wakana chikadi icho onde bwenzi obwate miaka inse ye 25 igakoba inse ya bayibuli baye anyuma bwate kadi yo ya shifa ayungati yali agendrete gukwana kurwa sense mu serikali inse ye wizara ayobo kina sayina anda mangu mwanchu muligereria niko na kwaligane twimanyase margoba yabono olitoko bwatira nere konekia omuno bwimanyiri nko ikorera century bwenete igakoro kwa Lydia Mose ekara karibono Petro de Mokera kana kichibicha muniliogi wekera chire asenchira bwendere tegenda ko tubwati agwetera nsemeli mtandao nsemeli ya Facebook na bogo tunyarabuna Ndizi TV News Digital na bogo nsemeli ya YouTube na bogo turabuna Ndizi TV taruke maya mananda mange goteba se website yetu una www.ndizitv.net munyara konyora yomo na yanda mange ko litanga kigima tunyara mangana yo asenchira yo kujachuta na tumeweza kupeleka mmoja Kenyatta National Hospital ambaye alikuwa na majeraha ya spinal cord. Omubaro bw'abantu bakure ko bwatekano basakana korekane tabuli tikroigoro margo bemeye county ya Machakos nigo ikira abantu kyandekra abantu bande 35 bagendrete kurwanira gumo bwabo. We hope that if these people are given a chance to come back to the society, they need to humble themselves to change their behavior. Abakagero bobo sali baseri go kurase kinyoro kiamosora bubasi ya serikali niko yachikire baira na se kinyore kingana bagaka bakandire na komochia serikali. Hata pali pa kulala kuna nalala kwa simiti na watoto. Kama ninangolewa na kila kitu na watoto wangu wote. Ino mutakano na abana batana birna ko chaka ko tagore nyumba ya sekre ngabuna niko baondere tugobole mobo nkayigo somo nginaraje. Asa yomone na mange bono isaranso iketwe manyase nchirejo boyikirano nse mo ya bono magoba iritera ninche nkoro kwa Vincent.
Onyancha. Emesema ngana majani gotoko cha kabona sentude ntangani gesukuru ya sekondari ya bere ko igurwa asensemeli ya Nyanguru iyo gotoka bono ase ward ya Nyakoe bunge kito chache South Eyemo county ya Kisii. Esukuru ini go yeguru litukoli ya lero no bunge Vincent Anthony Kibagendi asate bere nchire mujoko nyara gosira mangana ngretisemi ase bunge ina waigo anamona Eyemo county ya Kisii asa matoko ni genseme ya bere tabwa sekondari ase mono eskonde ya chakrebene nabuge ko ali gena ryo musingi unenchiremo yokone kumne skuru yunkunyare kogendra sebirasi ya form 1 ya bigo chakiwa yubera chikonyara go kinia amangane chi semin sensemeyo Kibagende wegasiri tukuli ya lero ni gakoletaro ya aichi skuru ase bunge na Eyemo county ya Kisii unumulikeito dipo na sanya agotomanya. Asetaro yokubwatoka amagenderero imeje bunge ya Kitutu Chache South. Umubunge bworogongoro iga Anthony Kibagendi niganyara kuigora ekerasi kya maigelio akeralituko ase skuru y'obunyagitari ya Kenya Medical Training College imeyorosagia Ruakisi. Chinga kiecho boigo abaiboli kurwa sesa location ya Nyanguru egotoka Eyemo ward ya Nyakoe nigo bagokera okuiguro gwe skuru enya ye secondary yorogongorwe asebere liambia mono asomo bunge Anthony Kibagendi asokogendera kubabwatokera amagenderero anena sensemeywe abana kwa bekeratie suti yejisem ono ntwe suti yaito ntutoli korwo atekigwa nini amasajo yonde konyoro emyaka senerenga erenkialie naye toli nkorate matoli in fact ogwato chakabuya boli nando gatonyora Nyanguru tate sabrocation tanya gutware secondary na mogwacha keire korenta magendero iga rega tugwato mugoko tugwate skuru Nyanguru yaitu togote abanyasago seni ogenderere otobwate sie skuru yaitu otogitero muchoyo bebijaiga abana baito muna bakomeka mukabijaiga bakuruchinka bachaga iga basome ayande tokwirana lingambuya matanga muna ko bamuna togotegerera gocholu gwatolelesi tokwirana lingambuya nyasago seni ogenderere komenta nayo Eyemo skuru ya secondary ya Raganga amona St Ambrose Nyaore wego nigatwara egeikaro mona beibolio eliogosanga chinjera chogo segeta chisemi nigo boigo aruo kobolia kugotwara obwa matobuya elibanyare komesia bogetutu gwaturusiria abana isiko mpiya mone ikiara gwatorosiri skuru ya mesiri ande mpiya mone senge mwana tugwatara no mujo mweshimi weto Vincent mwatorente ira abana esukuru ntu yaraka niko be skuru tiganya sago siseni ande ko saba akito waro sago chabo ise na ntu ka kisukuru eto no jimnere shage te fancy twasa baga kyo mweshimi akito ko to fancy no ko to fancy ku karende akyo sukuru bago jaki babe na ntu na ewiki igotore in the constituency gotema ko twara stakeholder meetings na banafunzi na abalimu everywhere in this constituency na ende nkorutole basari ya banafunzi bali bonse bakora application nko batore wiki elinde tonyare kotema goikerania chira chiritwari etasaba ase abantu babo Kitutu Chache South. Ginko ripoti likitaseni kia ona mbeje mokia Ndizi TV kuroiga sebunge ya Kitutu Chache South elitariana nigongoro kwa Dipon asanya Biamono omuliketo dipona sanya sorobochurwa senchire joboikirano gotigana yibono mwancho muligirelia ojo kabero moseneto mochore Eyemo county ya Nairobi Beatrice kwamboka nigeso kina konyara kwa muchumu waziri bobo chenu Eyemo county ya Nairobi Geoffrey Musiria asogwe sana lia samangana lingete siasa okona akurwa se county ya Nairobi ni governor Beatrice kwamboka bereka goteuna gati ya barai kurwa sorongoro Gusii bagosemi mucho Nairobi nigo bakorokana gwatana no Gusii ngana berba kugikelia nakogania barai kurwa sorongoro Gusii kerana somo chu Nairobi kone kuna nkubwata ni baro Gusii ase county ya Nairobi na gukora imirimo asobwamo ribaga ryokoreto watana neka sensemeyo ya Nairobi ebiongozi mbiro biarure Gusii bachire Nairobi kuburukania Gusii
tigago tobo soku buno mo Gusii tware stand buno mo Gusii Senator Onyancha yene senior politically. It is a high time autoteving kiombe kiore nore ODM ose nore UDA Nyarangi Nafta Lobocha no mongi nagete korugari Kajiado Chief Officer Mosiria omongi no yore Kajiado moimo kiayo morike gabwe ofisi yago lakini siasa yoko burukania bangi na tingwa chabuno omongi nore Nairobi igombo besana gocha kuburukania mo Gusii bono igabune nyomba yo mo Gusii totage teto tuare biroge binge 2027 toga ne teto tuare birogo 12 byo bo misie bitatu byo bo bunge eke mogia kwamboka gia county kwa hivyo siasa ya Gusii gocha Nairobi gago toburukani motigane kabisa Mosiria tigana naba Gusii abakare Gusii bagocha go mislead Mosiria ngo sirio regasi yago nje kwamboka timbo atikende ngo siri naende ririo go sari naba Gusii bagocha gokora ki so koregasi yago don't be misled, play your part kwambuka play na chinga kichwa gati ya bwatani kurwa somo uri ba ODM nigo bagikiri gati ya bari bagendrete korokana gotoro gwa matwanka gima nensemeria ya Kenya kwanza kolengana na bwatani ba ODM gukwana litukulia robo kurwa se county ya Nairobi maiga yoko kobokengani iyo nigo bagani gati ya bwatani obara sensema ya ODM ose babete bago choro kurwa sensemeria ya ODM kwani kibunanko beko baraso bwasi ole nsemeri batenene anane ekra gwikirania amagendro gati ya bwasori orokane komochi wono moseneta we county ya Kisii abwasanyare kubulwa nyare kubeka so obwasi Richard Monyonga go sense mokiatene nensemo ya ODM go Senegal nsemeli ya Kenya kwanza ego chingati ya baraibande kuro chense mochindi babuli gwe kwa nekibuna nkobeka bale nsemo yabo batenene ana sensemeli ya byama biri atebiko bachora ane kuro sensemeli ya ODM konyore kerogo Nairobi tari Gusii Nairobi pakunga nene chikabira chinde o maene pi o maene botebu Musiri atabwati agenda so komoringaniza na senator or any leader here tima etie kikira ekimine tigeko era barayibara boma etbakungana no muruya bangwana no mogere bangwana no Gusii bamanyanga ibaguki banyore kirogo so between amangana yoko organize mu Gusii anyore birogo Nairobi ya senator na Musiria igenga muno botuko no mugaso egento nale gosaba ntubune community yo mu Gusii potambe ntoramo emiaka yonspi ntoramo ntuana kabanga ntobamo eko geronye ndito tabwati leadership yo mu Gusii njerate yo torameki konyore birogo bitano CMC bara elected tonyore na nominated tie keroge kemo ni ODM bono bali mugocha sai ekere mwasaliri Gusii mwakiringire ya elire mwagwete Gusii Nairobi manyange kerogo cha wewe ni chogo ya nyumbani wewe ukawika hapa Nairobi ntorora banyene Nairobi abutoko banga botambe Nairobi na kiyo koraki ngakitoko nyore birogo nande twanyora na gotinga na yubono mwanchu muligeri ya sensemeli ya bobasi kenyere kemo kemanya kantebuna mosora ni gobono abantu bali bakagera kuba basali yose bakubota na momocho ane monasa amangana lengeto boibi gose amangana yobosagani ni gobago seli kwa kurwa sikinyole kiona gomeko boli kwa konda komenya se chinse muchinden kolengane tureti yabaga kurwa sensemeyo ni gobago tebuna egetambukire kione wekera go seli ya basali kurwa sensemeyo asega amatuka bwango igani gobono chinkaisa to chigendrete kuboli yabaga haka gwanchira bamwe abukwira na sekinyole Eyemo gajaba aba sebatata bukonyor kana namo moche yo boibi sensemeyo na bo mai gajaba ko gutuguterana gote yabuna abantu babimbali wanchero komenya sensemeyo nigobona nsemo yeserikali ne kubatira namo nabagambi ba rugo chikabuna yabatata bukurwa chinkaise to banchiro kwire na sekenyore kyamusora achinga kigo chetureti yabaga kabatigarete gote yabuna mbali guchu gwanchira na montonde bonsi muibi gotoka sekenyore kyo asabate birebuna go seli yabantu bikurwa sekenyore nenchireme kunyara go kego konya asokunyara ko irani
nsobo saria obo kolekana sense miyo ase barasa ya kolekana sense miyo ni goyerera gati ya bwatan gwikera norong abego na basaria bukunyara kubuli gokwira na se kenyolekyo ase kolendo gukuro gotindi kwa ruwe gwagati ya bagaka bwasa abande bakana banda goitabirana abanya bagwanjiro kwira na bane kinankonture wale chimbo cyabo kinga kichiga bamenye kurense mibare kurege tindi gote buno ndebwensi ranyoroka korama mocho anene mono asoko nyara kwanda mamincha nuko gane wekenyoro nigago serigwa na gote gochikomya chinsemo chingao kunganya kurwa se kenyoleke kya mosora ime yabo basi. Hao wananchi wenzetu, ndugu zetu, dada zetu, mama zetu ambazo tulifukuza inastahili warudi kwao. Tutakubali tukae na hao watu? Hatutakubali. Wacha kusema ati ave. Unasema ave vitu gani? Badi hatutakubali kukaa na wezi. Hauna uwezo ya kusema sasa mimi ni ame for a period. Ni ame for a period, mimi unataka nikule kwa hewa. Na mali naenda huko hata kama ni masaini kulima sinapeleka shida huko. Ona, kwa mzee mwingine hapa waliangusha hiyo grill, wakavunja mlango, wakaingia ndani, wakatoa pesa, wakatoa na nguo. Kijiji pia kitaamua ili waweze kurudi. Sisi hatutaki damu imwagike kama wana kijiji, ndio sababu tukawaweka waende kando kidogo ili tuweze kufikiria, tuweze kuwapa muda vizuri waweze kufikiria pia wao. Although we are not very much satisfied with the decision they have taken, we appreciate and we respect the constitution. We hope that if these people are given a chance to come back to the society, they need to humble themselves to change their behavior. Na gotigana yubo n'umurayi Vincent William Samuel Ruto ni kerana seri tukulia kabere aso musangire kanomo nokole kana se county ya Omabe bunenchire mu yo kunyarago kinya mangana regete uchumi na magendro asense mejo n'umuyogo kirana bwatani abwaso omo governor we county ya Omabe Gladys Wanga abago akarigani abwatani kurwa chinse mo chinde no nisichisiko abono baboligo kwa kibuna ngwe bwatani bale nensemo ya Omabe bunenchire mu yo kunyarago kinya mangana regete oboncheria okwana kurwa sense mejo murayi Vincent gasingire gote una chinga kichi gani gabare obente kumurekera mangana regete gendro asaburi abana siasa kutika na siasa magayobo churi buko rumwaka bwikiri bubere na 2022 gose 2022 Ruto boigoni gate birubu na chira chia ibuna serikali ya Kenya kwanza na chigwikirania chinsemo na kubuli abasae kwebeka anga senchero yikonyera kwegera na gutora maigera asobo tumeke wichinchere chekerero asate birubu na gendere gosira chiwodi asogo twara chi computer na boigo ICT eyo na gotera nyara gukonya abasae konyera kwelika sense mili mtandao asoko nyara kwenyora engeria yakera lituko. And I am looking forward next year, God willing, when we come here for the celebrations that Wanga has asked for the for the Madaraka or Mashujaa celebrations that we come here. I will be coming here to see the ICT hubs that will have been built by our members of parliament. And I want to confirm to the people of Homa Bay County, as I do for every other ward in the Republic of Kenya, that as the members of parliament build the ICT wards, we are going to deploy internet, we are going to have gadgets, we are going to have computers, and we are going to have teachers to teach these young people, because it is our plan to make sure that we have at least 500,000 young people working on our digital jobs platform by the end of next year. Nyinyi mnanielewa watu wa Homa Bay? Na mimi nashukuru kwa sababu wabunge wetu wako hapa. Unajua nimekuja Homa Bay mara nyingi, lakini wamekuwa wakinihepa. Lakini leo nimewapata. Si ndio? Na nilikuwa nashangaa sasa hii Homa Bay, mimi nimekuja tukafanya mambo ya soko hapa. Mimi nikakuja tena, nikakuja mambo ya paya, nikawaambia tutajenga paya. Nikakuja nikawaambia tutajenga fish market. Si ni kweli? Nikakuja nikawaambia tutafanya affordable housing. Na hiyo mambo yote inaendelea ama haiendelei? Ilikuwa ni story ama ni ukweli? Si mambo iko hapa inaendelea? Yule mwenye macho aambiwi tazama ama namna gani? So mimi nataka niwaulize viongozi wetu. Nafasi ya siasa tulikamilisha. Nafasi iliyoko sasa ni sisi kama viongozi tuungane, tushirikiane,
ndio tufanye kazi ile tuliwaahidi. Na go tigana nayo tumurekera mangana rengeta magendo bego na sensemeria yobo chenu ni gomwaziri wobo chenu susa na kumincha atigareta kote yabuna ni gobone merobeli jogo chigo tumeke kadi nya ya shifa ego chigo cha kabeno go cha kiromutinyo gatatu mwako ye gabuna nchere mu yoko nyarago ikirania ibirango bya serikali ya Kenya Kwanza asogo twaro bogweni agweli gorilianse agochi asaba Kenya kolengana no kumincha ni gata biruna ni ge kadi ya shifa go chiwakana rwasiringi chimi sato yekorangana one chimi sano chabere chiwakana ko kadi ya nchaifa asene chayo bone go chigutuguterware nigo chinga kichate birebuna bali goroye myaka 25 na uboka bago chiwakane kadi ya shifu no ndibonsi olense myaka 25 nigarabense ya Bible. From the act and from the previous records that we have from NHIF, they employed at about 3 million households only, out of a total of 12.5 million households. So this 2.75% that we have presented in these regulations, one is that 56% of the current contributors will go down. I think that is something that we need to take away, because most people have been saying that we are increasing, but 56% of the contributors will go down. 44% then will get an increase. Serikali ni gere chimbero ko ene kibuna nkonyara go siria maryogo jogo tindia eyemaga je karukyo gochani kwera abantu 19 go sirogo mabwabwa se county ya Kirinyaga aziri tukoliya rero imeye county ya Migori ni gobono enyasore yabakego toko ramo na sukari nguru eyibone bwate chibese shiringi 1 milioni nye nuguta sana isetom kolenga no botino bwanya nyimbo nensemo yobode ndi kurwase county yo ya Migori yagotebekana buna enyasore yekagere kurwase eboda osoboka takati bono robeberu ekensemeli ya Kenya na Tanzania asensemeli ya Isibania na boni gomo kero yo mabekere byara ko bwatkano gotoka kwenya sore ina wego na sukari nguru eyatoka sensemeyo ya Migori. Another 10 sacks of njangari, that is ile sukari nguru, which is being used as a raw material for kangara and also changa, which is an illicit brew on our part. We are just saying that we are up to Habantu 35 nigo bagendete kurana magima abo ko bwatakano basukana umutindi oyokorekana abuli tukurigoro margoba sensemeria Eyemo chako semeye county ya Machakos obasukano nigo irete egari aina ye basi ibone yaturunganete marange mayaga yogo sirio boroso nakoirira go itabantu bandekia batano batatu abwaso yo masirigo mabwa yekara senyagetari oro abantu bakuri kiraboni ganigo ikirabantu kyanda ko bwatakano basukano yobete ko korekana abuli tukurigoro korengano muwaziri woboceno kurase county ya Machakos ni gateruna serikali ya kaunti ya Machakos negendete kubekemero bya soko nyarako ene kibali basire amagimabo imirobiri yo kubayenyango cha kerebe nabo igo kurwanda bali barasinya getari gati yabo gose gati bali bategere chinkomani go barasinya getari ya Machakos level 5 nigo chinga kichibonoje mu yorokan tukuboneka liuga lyo magongo amyaki wasinya getari ya Kenyatta ni ambayo imeweza kushindwa na kunegotiate kona ikaingia pale. There's a certain taru iko pande kando na pale wakati mimi nimesimamisha gari yangu nitoke naangalie ni lipi lafanyika ama niweze kuona kama naweza saidia wale ambao wamekuwa ndani ya ajali. Kwa sasa tumeweza kuwatibu na watu 23 tumewaadmit kwa ward zetu na watu 6 tumeweza kuachilia kwenda nyumbani baada ya matibabu, na tumeweza kupeleka mmoja Kenyatta National Hospital ambaye alikuwa na majeraha ya spinal cord, na mwingine tukampeleka kwa Coptic Hospital baada ya kuomba nafasi kwa kupenda kwake mwenyewe. Na sasa hapa Casualty tuko na wagonjwa 2 ambao wanaendelea kupata matibabu. Chikambini anebona sobo cholige kumbikirigete netamngane chiko Law Society of Kenya LSK nigo chigendrete ko bwatansa namono sensemelia ya Nairobi abwatani nigo bagendrete wesokia soko ligekero kyo president sensemelia sekombikirigete netamngane lichiko Law Society of Kenya gati ali bakoligekero kyo ngamo na Faith Dhiambo Ariet Mboche Peter Wanyama Bernard Ngetich na Caroline Kamende abumbali bakoligekero kyo president sobo choribono buroberi gochiko kolekana stali kemerongebere na kyando mutinyo yego kabere ribono gochoro yogo chikotene kyombege keli chiko Law Society of Kenya LSK.
most Kenyans don't have disposable income in their pockets. There is a problem because throughout the household economy, we cannot afford basic services as Kenyans. So under my leadership as Law Society of Kenya, President, I will do what it takes to ensure that we protect Kenyans from an aggressive government. We will look at and audit all laws which have been passed by Parliament to ensure that the rights of Kenyans are fully safeguarded. We need to strengthen the National Legal Aid Service, which is under the Attorney General. If it is well funded, it will be able to not only absorb lawyers, but also provide services to members of the public free of charge, those who need the services. So that is another way, that is a better way of bringing services closer to the members of the public other than just through the Huduma Center. And finally, my proposal is that members need to be more engaged in the activities of the society, and I propose that in future we need to have members participating in the budget making process. That way they Mwachumu liko na nkumanyiwa kurwa sensemende studio no morakirione buna ebiro bya nevya butokire ilinyarako ya kiro musumali mangana majya senchira yobo ikirano sensemi nkwira na isa tonto na gusanga mangali yagende tokolekana anabona buna enka yumungina umutakano bo myaka 53 abereka gutagurwe nyumba ya sekerenga buna obuli mu bwamenyete ni gobono bugulire no muntu munganga nayo cyane kima ndachi wokumanya gati ya ndamange ayibono abereka okolekana asiri tukulero mbyamono asogocora gotengera Ndizi TV obwansu bo mu Gusii tombana nisa cyabo tukabuna butambeto ya kalebune bwenete nako ya sansamura na asenchira yobo kinaseme mtando mwachumu ligelia screen ya onsabu na bokonyore nsemerya iye mtanda mbyamono Petronira uyene kichibi cyamurigyo cyawikere gati ya watani bande bonsi twaro burigyo ubya tombana nisa cyabo tukeretera n'inchi nkroko Vincent Onyancha.